Ningizama Afrika kuphina kufinyelela khona inyanga MPEDI TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Njengenjwayelo ke mbukelo wami sihleli naye umkhulu wethu sihleli naye uDSTV sihleli naye bathi Captain my Captain. Udindala. Mkhulu ayosibingelela ababukela emakhaya. Khehlela amakhehla ngiyabulisa ngiyadumisa nibani nonke emakhaya udumisa la sithathe again. Hayi. Sengidakiwe ngitakumanzini ungibuke emehlweni. Sithathe Over starting from him. Okay. Thokozani sanibona nidumela ngabushini endalo inyanga yompedi umkhuloti ngitholakala e131 Marshall Street Johannesburg CBD la ngitholakala khona. La ngitholakala khona kusenkonzweni la ngikhonza nabantu khona futhi kujike futhi kube sesigodlweni. Lento akudala iyenzakala abantu abakudala bebasontisa abantu on Sundays kube ukuthi during the week kuyalashwa. Manje la ekhaya ke mina ngilapha abantu ngendlela yesintu ngilapha abantu ngamanzi ngeyiwasho ngemithi nayo yonke into nje elapha umuntu. Mufuna ngikusize fika la ekhaya during the week fika la ekhaya on Sunday ngikhona. On Saturday ngikena kereke ya Spirit la uqetela on Saturdays khwedinyena fela ya August. Then emva kwalokho from September iyabuyela futhi ngikena ya Spirit on Sundays ekseni. Kana kwate ngitabe kitse wa bonke abantu engikhonza nabo ngitabe ke basebenzise kaufela khehla ngakuwena makhosi. Khehla akesiphinde sibhekela udaba mangabe sikhuluma ngohambo lwase Ntabeni kuzobe kiwapi kuyokwenziwana. Okay. Ake siqale la. Impilo yomuntu number 1 uma inyanga isangoma isitha umthakathi umuntu ongakufuni umuntu ekulisayo uma evala impilo yakho uya kuphi? That's a question. Then uma umuntu ehlangahlanganisa impilo yakho number 2 futhi uya kuphi? That's a question. Then number 3 njengoba impilo yakho ikanje you are in serious financial crisis. You are in serious illness of which the sickness awuyazi ukuthi iyasuka kuphi yayenzwa yini kwenzakala ini. There are people of which namhlanje uphethwe HIV and AIDS. Ngiyaxolisa ukuthi ngegama kodwa ngiyakhuluma. Khona abantu ukuthi baphethwe sugar diabetes. Kukhona abantu aphethwe ama cancer. But le cancer le you wonder ukuthi kuze ifike kuwena yaqala ngapi kwakwenze njani yayisuka phi lento. Lezimo lezi zonke imbuzo ukuthi now uyazibuza ukuthi lento lenzo thithuka kuphi. Kunabantu eyukuthi baphethwe icancer enormal emedical. Kunabantu abaphethwe HIV enormal emedical. Kunabantu abaphethwe ngizothini sugar diabetes enormal emedical. But we get ukuthi kunabantu abaphethwe ilezi zifo lezi but ngendlela yokuthi kunobuthakathi obaba imposed ngaphezulu kwabo obaba exposed ngaphezulu kwabo okwaba ukuthi bayabufakwa ngenkani awunkuthi urikeringi kuyalwena. Lobu buthakathi lobu bayenza ukuthi kube nezifo ezingaphezulu kwakho. Umuntu angayazi ukuthi amadimoni uma ehleli phezulu kwempilo yomuntu number 1 ahlangahlanganisa impilo yakho. Number 2 amadimoni mehleli phezulu kwempilo yomuntu into abayenzayo bakufaka etshwaleni. Number 3 ama drugs. Afterwards ama sicknesses are serious. That's why bona abantu abangada lefathi mu habathi uri bayetsanga bafodzela wonke lo mhlaba lo muntu yakhona unabafazi ngale ekarolongwa kinta. So lento lenzakala yonke le it's something of which uma umuntu kumele isukumele ngenyawo. Uthola ukuthi you have changed to something else of which now awuzazi ukuthi uyini ukwenze njani ngawe. Nthoyo kafela enhloko mhlomo nakile ngaka yasitso kitlo uthusa. Kunabantu abaningi abagulayo hawutsiba uthweriki ini utsamedi ngaka ba profita bathu ini ke re wena ngwanaka uhambo lwase Ntabeni nali ngihamba nawe ngentabeni nawe ngiyovula into zakho la zavala khona njengoba ngishilo ehlathini emanzini esidulwini yila wena kuvala impilo yomuntu khona mabaseba entabeni sebavale yonke into wena yonke into ethi uhambo ukuthi ama trip akhona umkhuloti ubiza abantu wena kulanzo ukhathethi ulanzo onyabile. Why kunabantu abakhululekayo? Why kunabantu into zabo ezivulekayo? Ngenxa kamkhuloti ngala ma trip lawo wena uhlala nje uza ukuthi unyabile ukhathele you just don't know what to do. You feel as if impilo yakho izoba right umulo kuhleli nje egcikeni lakho ayike into izoba right. Yikhuluma nawe umuntu ongabi nabantwana. Yibele basadi banyupaditswe nke batho kidira uyinyumba namhlanje wanyumbezwa ngenkani kuthakathi. Kunabafazi ukuthi namhlanje umuntu wakhona uyanuka nahleli nabantu aritsibuloketla kaye mudimo wakhe.
sanokuthi singaya kuphi, unephunga elikhuliswa ngaphakathi kwena, uzame imithi, uzame odokotela, uzame obani, ayikho into ekhanyelayo. Mamela ngwanaka, ke a ubitsa, ubitswa ke nna ntata ka sebele, ke tlo o lokisetsa. Ngikhuluma nezinyanga ezingasebenza abantu, uhlezi njalo njalo wena awuna ma client, awuna lutho, kunezinyanga ekwazi ukuthi yona ngosuku yenza 100,000, wena olengaka le muthu uyiwane hakini wamoshwa. Wena mprophetikas impilo yakhe imoshekile, you don't know uzothini wrong, uthwasile uprofeti sekuthiwa uyebuza ngomeni kuyolunga into zakho. Ayiyo ntho ngwanaka, ihlokwane kitlo ubula ntho yabantu bahino. Wena uvaliwe, uvalwa abantu ngamabomu, umoshwe ngabantu ngamabomu. Ihlokwane kitlo ubulela ngwanaka. Entabeni ngiyovula impilo yabantu, entabeni ngiyokhanyisa impilo zabantu, entabeni ngiyokhulula abantu. Ngiyakumema, mema ingane zakho, odado wenu, obhuti wakho, omalume wakho, mutho motsa fela bophelo ba ebokopa kopana. Itlo le yena kwano tshebeletso nyena, tshebeletso nye matla hakalo, tshebeletso ya bophelo, tshebeletso ya mohau. Itlo le batho ba heno ke tlo lokisetsa. Bambana le bana, ngwana today o right, ka sane ngwana wa kula, ka sane ngwana ha motse botshwereking, ho sane ngwana o etsa ntho tse dingwe ka re ngwana o sebediswa ke baloi, o makale ngwana tsa maka o duma go divide a gasa. O boipotso re ganto ngwana o entse jwang. Bambana tshwenya ke banna, monna o sia hure, o dula jile fase ka re ka ntlong o loma ke ntho. Leso simo leso ngidinga ukuthi la wena ungawutholi umsebenzi, awuyazi umsebenzi wakho njengoba kanje uvalwe yini. Ihlokwane tshebeletso nyina 10 September siyasuka la. Ngikufuna ukuthi usula emagqekeni kaHoti eMarshall Street, Marshall Town, Johannesburg CBD 131 nge-10 zika September. Re tla be re tswa more le bathabeng, thabeng ga re tsa matla betsa ba le mohau le matla. By the time so entabeni ngiyohamba nawe, ngiya nawe ehlane, ngiya nawe emanzini, ngiya nawe esidulwini, ngiyogcina ngasentabeni. Kulezi ndawo ezintathu leso sizihamba zonke. Sizabe siyolanda into zakho la zavalwa khona, imali zakho, inhlanhla zakho, ukukhanya kwakho, ubuhle bakho, impumelelo yakho soyilanda emanzini, silande entabeni la yavalwa khona. Abantu abele nje bamoshwe lapho. And uma umuntu ekumosha esidulwini, ngibatla ukuthi urikere, ayikho into eyingozi njengokumoshwa esidulwini, because of isiduli uma sikuvalela ngaphakathi la nhlabathi ifika futhi wele futhi vale yonke into ingqi, kube ukuthi impilo yakho ayisalungi. Mara wena ka baka re modimo khonno be ya ka pelaka, modimo khonno o dumela ke buwe lwena konke kuzokhanya. Hamba nami mntanami, hamba nami, asigibele intaba sonke, ngiyokulungisela into zakho. Masifike entabeni ngiyoshisa ivutha eyoshisa yonke imilingo egathamba nempilo yakho. Uma sifike entabeni ngiyoshisa ivutha eyohamba iyoshisa imizi yabantu ukuthi babe izitha phezulu kwempilo yakho. Umuntu nje uzothi uyakuthakatha wena from now on, uyoshelwa yindlu, yashela yonke into yakhe. Abantu yabona umuntu esha ehamba, eklana kuba di free chase ngwanaka, angatumele masi entabeni. Umnikelo wakho is just 450 rand. Uhambo lwase Ntabeni is just 450 rand. Mkhulu wathi ngifuna ukhipha 1000 rand ngoba ngiyakwazi. Mntanami ibambe leyo. Wena ngifuna ufike nje nemali ngange 450 rand. Mkhulu wathi mina ngiyimillionaire, mina nginemali ngakhipha 4000 ngigcwalise ngenze inimamela ngwanaka. Badimu bayitsi manje uyosebenza abantu emfuleni. Wonke umuntu akafike nemali ngange 450 rand, including transport fee yakhe. Kitsangale batho bana, ketsa msebenzi libona. Wozobhalisa mntaka baba, wozobhalisa i-10 ka September, zikuthwale usubhalisile, sikwazi ukuthi inamba yabantu ithini, singakushila. Nge-6 zika August saqiza siya abantu abaningi emuva, nabanye yavuntu vele basele ngoba sathwe lenkonzo yisekunabanye futhi abantu. Manje yenza ukuthi mntaka baba uhambe nathi, modimo wakho lohlonolofatsa. Ungakhohlwa amanamba avela ku screen, ufonela wena lamanamba lawa 06076 324 8763. Hamba nami siyentabeni 10 September. Ngiyabonga. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yoMPEDI TV.